Cinta solawat, cinta solawat, jalan surga. Ya nafsu tibi birli koya ainu kari ayuna. Ada jalan bapak-bapak, ibu-ibu, para ajenglah tertinggi setelah ulama, bukan presiden, bukan anggota dewan, tapi derajat tertinggi di sisi Allah setelah ulama adalah santri. Takbir, takbir. Orang yang pintar, orang tua yang cerdas, orang tua yang hebat, orang tua yang jenius adalah orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Kaprok kabeh aing teu ngeunaheun saeutik mah kaprok kabeh kaprok. Kaprok sakali deui. Tepuk pramuka. Hadroh adalah niat Bandung, kolaborasi saja Pak. Kalisnya ke depan, kalis adalah dia ke depan. Depan ke depan Arya Saloka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan dararamang sadayana, sing damang lahirna oge sing damang batina, sing sarehat fisikna oge sing sarehat pesakna. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahsus bi jazilil bushra wa ala alihi wa sahbihi adz-dzakirina Allah katsira bisirri wal jahra, amma ba'du. Anu dipihormat, dibanggakeun, oge didoakeun keluarga besar Persapa sebagai panitia penyelenggara Maulid Akbar dan peringatan Hari Santri Nasional 2023.
Tepuk tangan untuk Persapa yang istimewa. Terhilap para tokoh agama, baik pimpinan pondok pesantren, majelis ta'lim, majelis ulama, para DKM masjid, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh organisasi, aparatur pemerintahan. Alhamdulillah Bapak Wakil Bupati Ciamis hadir, aparatur keamanan TNI, Polri, sipil, oge seluruh jamaah nu hadir. Alhamdulillah katinggal seueur para pemuda nampak hadir karena resep. Para pemuda ge seueur nu hadir katinggal garelis, ibu-ibu sedang sadayana didoakeun sing bahagia dunia, bahagia akhirat. Selamat dunia, terlebih-lebih selamat jaga di akhirat. Satu acan beribados masihan ceramah agama langkung tipayun mangga urang sasarangan doa bersama. Nunyaranak cai tutup caina di baroka, urang ngadamal cai doa, urang mulutkeun naon wae nu ditempelkeun kana muludan, insyaallah katempelan barokah junjunan sallallahu alaihi wasallam. Tong ningali salimul afifna da pribados mata ena naonan iman ningali berkah berjamaahna nu sakiseur oge berkah junjunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Hadiah Fatihah mugia didugikeun kanyaranana ka arwahna para nabi para rasul, khususna Kangjeng Nabi besar Muhammad, kulawargana para sahabatna, para tabi'in, tabi'in, para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, tug dugi ka arwahna karuhun urang sadayana. Khususna mangga tungkulkeun mastaka sebat keluarga guru-guru nutos parupus, khususan ila arwah syaikhi ila rohati amatika ummi hajjah dan biasa. Al-Fatihah sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Angkat panangan. Pati anu kadua urang ngajukeun proposal permohonan ka Rabbul Alamin mugia dosa-dosa urang sadaya dihapunten ku mantenna. Amin. Dosa ageng, dosa alit, nu karaos, nu teu karaos, dosa nu dihaja, dosa nu teu dihaja, dosa nu urang uninga, dosa nu urang teu uninga, dosa nu kapungkur oge dosa nu ayeuna, dosa nu terang-terangan, dosa nu susulumputan, dosa guru-guru urang, ibu rama urang, baratua urang, dosa anak incu minantu keluarga tatangga urang, oge dosa jalmi-jalmi nu pernah ngadamel kasayan ka urang, dosa jalmi-jalmi nu pernah dinyeri hatekeun ku urang,
dizalimi, ditenggel, difitnah, disentak, dicaci maki, dihina, diomongkeun goreng, bahkan sok disangka goreng ku urang. Hate anu gelisah sing dipasian katenangan, gaduh urusan sulit wih ti dieu Allah masihan jalan keluar anu mudah. Baik urusan pribadi oge urusan umum, urusan negara, urusan agama, urusan dunia, urusan akhirat. Anu nuju teu damang, nu di rumah sakit, nu di bumi di mana bayana dicabut panyawatna, panyawat dari ujung rambut sampai ujung kaki, digentos ku sehat anu sempurna. Anu teu acan angkat ibadah haji umrah dinasibkeun arangkat sadayana. Anu atos sing tiasa angkat deui, anu bade tahun payun sing panjang yuswa, sehat lancar sagala rupina. Muga urang nyuhungkeun ka Rabbul Alamin Ciamis sing tebih tina musibah, Kabupaten Ciamis sing tebih tina narkoba, minuman-minuman keras dan aliran-aliran sesat juga menyesatkan. Masyarakatna sing kuat pageuh nyepeng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Bagi urang nyuhungkeun ka Rabbul Alamin Kabupaten Ciamis sing jadi hiji kabupaten anu subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Ciamis repeh rapih kertara harja. Ciamis jadi kabupaten anu tiis ceuli herang panon. Oge urang ngadoa ka Allah mugia saengalna lungsur hujan anu cekap, sepados barokah ka alap, hujan rahmat, hujan rahmat, hujan rahmat sanes hujan musibah. Oge urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa ta'ala Indonesia yang sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi. Semoga Indonesia tetap diberi situasi yang aman. Indonesia aman, amin. Indonesia damai, amin. Indonesia berkah, Indonesia kondusif, Indonesia terkendali. Bagi orang ngadoa ke Allah Ta'ala saudara-saudara kita seiman dan seislam di Palestina yang luka-luka semoga cepat sembuh kembali, yang meninggal dunia dicatat meninggal syahid di sisi Allah, ditempatkan di surga tertinggi, yang kehilangan harta dalam bentuk apapun cepat diganti dengan yang lebih baik lagi. Beri kemenangan untuk Palestina ya Allah, angkat tangannya. Beri kemenangan untuk Palestina ya Allah. Beri kemenangan untuk Palestina ya Allah. Beri kemerdekaan untuk Palestina ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Sattar, ya Qahar, ya Mujibas Sa'ilin. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua membaca salawat wa barik 11 kali, lalu membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi sampai akhir ayat 3 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil 11 kali. Mari kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله semua bersuara wa ni'mal wakil wakil hasbunallah 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 wa ni'mal wakil 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 hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wala hawla wala quwwata salawat lagam kolot baheula Allahumma sholli ayo hadrah ya Rabbi sholli alaihi wasallim semua Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim sadayana Allahumma sholli ala
dulur-dulur sholawatan berjamaah kanggo pibekelen di dunia jeung cari ayo dulur-dulur sholawatan berjamaah kanggo pibekelen di dunia jeung di akhirat sadayana Allahumma sholli ala coba suara perempuan awewe hungkul lalaki jempe berang awewe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi tarikan Allah bagus, kompak, wajar diberi nilai 100 untuk perempuan. Jika lelaki saya tong eleh ku awewe. Ayo lelaki angkat suaranya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim dari Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Laki-laki basnya lebih nyaman di telinga dan membacanya tidak tergesa-gesa. Nilainya 175. Sekarang HP dinyalakan lampunya, senternya diangkat ke atas. Lihat tangan Anjas marah. Ke atasin semuanya, jangan di bawah, ke atas semuanya. Masya Allah. Semoga terangnya sekarang bersolawat kepada Nabi menjadi wasilah terang di alam kubur, terang ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ayo angkat suara sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yang keras Allahumma sholli ala Muhammad. Kabupaten Ciamis bersolawat sholli alaihi wasallim. Hayo 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 dulur-dulur sholawatan berjamaah kanggo pibekelen di dunia jeung di akhirat. Hayo dulur-dulur sholawatan berjamaah
Sholawat jalan surga jadi lancar. Cinta sholawat, cinta sholawat, jalan surga jadi lancar. Hai semua. Malam yang penuh barokah, malam ini, malam yang penuh barokah. Ya nafsu tibi billi qaya ainu qari ayuna hada jamalul mustafa anwaruhu la hazana. Ya nafsu tibi billi qaya ainu qari ayuna hada jamalul mustafa anwaruhu la
Ya nafsu tibidil Qaya ainu qari ayuna Hada jamalul Mustafa Anwaruhu lahat salam Istimewa semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, para ajengan, semua yang hadir, masuk surga, masuk surga, aminkan, aminkan, masuk surga. Masih mau? Salawat lagi? Itu bosan? Urang tong bosan karena salawat jika urang teu bosan karena sangu. Betul? Sangu unggal poe di dahar ku urang teu aya bo. Urangnya salawat tiap hari dibaca tong aya bo. Shallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Ayo salam sama Nabi bareng-bareng ye. Ye. Assalamu alayka ya angkat lagi. Nyalakan lampu HP-nya. Ya Nabi Allah ya Rasulullah. Semuanya assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habib ya Nabi Allah ya Rasulullah. Rahmat aynaya syauqan ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صلي صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
Diangkat operator, volumenya kurang keras. Pengap-pengap. Padamu Nabi. Ayo semuanya bersuara. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat, tidak sering kau tinggalkan sholat. Innalillah, innalillah, bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Pemuda yang sejati, yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berotot besi, apalagi tukang sepi. Pemuda anti maksiat, gemar membaca sholawat, dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta, penampilan banyak gaya. Jadilah pemuda taat, agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, I love you, aku cinta padamu Nabi, aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat, bila sering kau tinggalkan sholat. Innalillah, innalillah, bila dirimu cinta sholawat, bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Kita ngaji dulu ya. Nanti sholawat lagi ya. Barokah sholawat, yang umurnya pendek jadi panjang, yang bodoh jadi pintar, yang sholatnya ibadahnya bolong-bolong jadi istiqomah,
Yang ngontrak jadi punya rumah. Bisa sering berangkat ke Mekah. Suami ibu istrinya bertambah. Awewerek amin moal. Cing tarik awewerek amin moal. Lalaki amin. Itu jawaban yang benar. Sekarang kita ngaji tentang kelebihan-kelebihan santri. Di sini ada 12 kelebihan santri. Hidup santri. Saya bilang santri semua ajib. Santri. Santri. Derajat tertinggi setelah ulama bukan presiden, bukan anggota dewan, tapi derajat tertinggi di sisi Allah setelah ulama adalah santri. Takbir. Takbir. Sallu ala Muhammad. Satu kelebihan santri adalah jalan memperdalam ilmu agama. Santri kesehariannya tidak berhenti belajar ilmu agama, betul? Tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, ilmu nahwunya, ilmu sorafnya, ilmu Al-Qur'annya dan lain-lain, betul? Hebat tidak? Hebat. Dua, derajatnya tinggi di sisi Allah. Derajat tertinggi setelah ulama adalah santri. Ketiga, mendapatkan naungan di hari akhir, di hari kiamat. Di antara 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari akhir adalah anak muda, remaja yang senantiasa beribadah kepada Gusti Allah dan hatinya senantiasa dipertautkan dengan emas. Santri identik dengan remaja yang senantiasa taat kepada Gusti Allah. Dan kegiatan santri hampir semuanya berhubungan dengan emas. Dan santri begitu lobana ngaji teh di mas, kegiatan-kegiatan loba di mas. Nah, insya Allah anak muda yang tumbuh besar, semangat belajar ilmu agama, hatena nyantel ka masjid, insya Allah bakal calik dina iuh-iuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Santri memang ajib. Semua bilang santri memang ajib. Tepuk tangan untuk santri. Keempat, kelebihan santri adalah dosa-dosanya diampuni Allah subhanahu. Kata Nabi, sesungguhnya penghuni langit dan bumi sampai ikan-ikan di laut memohonkan ampun kepada orang-orang yang bantuan untuk yang cari cima itu yang berilmu, yang ya sok naik nyiar sanu kitu santri. Yang kelima, tiap hari mendapatkan pahala amal soleh yang paling utama. Tidak ada suatu amal perbuatan yang lebih utama tinggalika dia kecuali menuntut ilmu. Jadi ranking kahiji amal soleh adalah nyiar tolabul ilmi. Ari santri teu orang ngaji pagi, siang, sore, malam ngaji terus. Berarti santri tiap hari kengeng pahala yang paling utama nyaeta tolabul. Ajib tidak? Ajib. Maka hai dengarkan ke sini, ayah ibu-ibu ayah, bapak-bapak ayah.
orang tua yang pintar, orang tua yang cerdas, orang tua yang hebat, orang tua yang jenius adalah orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Kaprok kabeh aing teu ngeunaheun saeutik mah kaprok kabeh kaprok. Kaprok sakali deui. Tepuk pramuka. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ajib tidak? Ajib. Luar biasa tidak? Ya ece, akang, urang boga budak cicing di imah. Teu bisa dijamin di imah mah budak urang isuk ngaji, berang ngaji, sore ngaji, peuting ngaji. Teu bisa dijamin budak cicing di imah mah. Hese ditengahdikan nyohap. Terus ente oh guru kitu we tiktokan bari ngaraku ajojing ala ajojing wow aya nu kitu aya budak tapi di pesantren budak isuk ngaji berang bantuan berang sore peuting mata pinter lamun bapak ibu boga budak diasupkeun ka pesantren. Di imah urang boga budak bujang, urang boga budak parawan disimpan di imah tadi pasantrenkeun teu bisa dijamin salat berjamaahna. Hese budak di imah dititah berjamaah, tapi di pasantren aya nu ngeprak khusus bagian ngahudangkeun salat. Subuh harasa di asya salat sias. Ayo. Ajib tidak? Cerdas, pinter, jenius, hebat, lamun kolot ngasupkeun budak ka pasantren. Hidup santri. Hidup. Teraskeun? Teraskeun. Erek oge. Seberapa juta? Genap. Terbiasa hidup disip. Hidup sebagai santri di pesantren umumnya memiliki aturan yang jelas. Dalam sehari-hari dibiasakan puasa sun, sehari-hari dibiasakan sholat berjamaah, sholat malam, membaca Al-Qur secara rutin sehingga terbiasa disiplin. Ajib tidak? Di imah cantang tuh. Tujuh, belajar kesederhanaan. Betul? Di pesantren seorang santri akan terbiasa makan bersama dengan teman-teman dengan makanan yang sederhana. Kajian teng di imah nama beunghar. Tapi di pesantren mah didik budak teh sederhana tuh mewah-mewahan. Ajib tidak? Ajib. Luar biasa tidak? Tempat nage seder. Dina nampan, dina baki, sabaki aya ku 7-an ku 8 karena 12 urang. Kadang-kadang nak kerese sarua urang ngalaman baheula. Dina eta teh dina nate urang pernah ngalaman teh dina talage. Lain baik urang mah. Gayung urang mah teh gayung geus nyangeyeng bolong sabare. Eta ngadahar hulu peda asa ngadahar gepuk. Luar biasa 3 teh beak-beak. Jadi santri mah dibere dahar teh ngeunah we leuwih ngeunah tibatan jangan. Santri memang istimewa. Nikmat luar. 8 diajarkan ilmu sosialisasi. Kumaha maksudna? Saling menghargai. Betul? Santri mah saling membantu. Betul? Saling mengingatkan. Betul? Saling menjaga satu sama lainnya. Baheula keur pasantren ingat baheula gering tipes nusa urang mangnebuskeun obat, nusa urang manyeunkeun bubur, saling dukung, saling bantu. Santri memang istimewa, diajarkan bersosialisasi. 9 meninggal syahid. Seorang santri meninggal dalam keadaan sedang menuntut ilmu dicatat
mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. 10 membuat gembira hati Nabi besar Muhammad Al-Habib Ali Al-Habsyi, penyusun kitab Maulid Simtud Durar. Beliau mengatakan, lihat ke sini, tidak ada yang membuat hati Nabi gembira kecuali melihat umatnya mau belajar ilmu Allah, ilmu agama. Sanu kitu teh santri, ajib tidak? Bahkan Imam Ali Al-Habsyi ketika datang pejabat disambut biasa-biasa saja. Tapi begitu ayah santri ngadeg, Habib Ali Al-Habsyi ngadeg, marhaba marhaba, yap kadi ahli surga, yap kadi ahli surga, nyebat teh ka santri teh ahli surga. Luar biasa istimewanya santri. Nomor ke-11, mendapat pahala jihad fisabilillah. Kata Nabi, orang yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu sama dengan berjihad fisabilillah. Dan yang ke-12 adalah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Itulah 12 kelebihan sebagai santri. Nah sekarang Pak Haji mau nanya, mau ngasih pertanyaan, yang bisa menjawab diberi duit 300.000. Masih karena duit mam nih langsung we dasar patah. Cair ji lawan bisa jawab cair ji. Ieu mah duit teh geus dibacakeun sholawat, geus didoaan, lamun beunang tong dijajankeun, tong dibalanyakeun, simpen jadikeun jimat, asupkeun simpen dina loket. Satungtung duit ieu aya dina loket, loket moal kosong. Well, sok nu bisa ngajawab nyamperkeun ka di saha warek santri lain santri mangga sebutkan 12 kelebihan santri. Yang bisa ke depan. Oh, daya mah ku Sunda lain ku bahasa Arab. Tau aya kapayun ka dieu. HP-na simpen. Atuh tong ningali HP mah geus ku budak SD. Ditalar. Tuh, ditalar mah teh jadi. Ya, bari ngantos urang sholawat kembali. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Semuanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Salatan
Semua kita doa bersama. Tidak ada yang duduk, semua berdiri. Kita baca ya Nabi salam alaika bersama-sama. Mahallul qiyam. Dirapihkan pakaiannya sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi. Juga yang merokok tolong dimatikan rokoknya. Yang rapi semuanya. Mangga para kesepuhan sesarangan di panggung, orang doa bersama. ولم تزل أمه تراء وأمن فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما شد بيطلق بإذن رب خلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله Pak Kiai Haji Wawan sareng para kiai sanes urang sasarangan satu hati malam ini mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi
السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فتربوا يا هلا المثاني فهزار اليمن غرد واستديئوا بجمال فكفر حسن تفرد الله يا نبي سلام عليك اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم ربنا وتحفظك يا رسول الله صلى الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمعنا فخر المؤمن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ هبنا بوجودي مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
صاد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا سبيلي بيبي سعد ونور شان ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد طلع البدر علينا يا سنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا السلام عليكم يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفة الله الشكر علينا ودعا لله داع أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين dosamu dihampura aib ulah katara ican numatak wera di mu'minin saudara ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin فرج على المسلمين
محمد يا الله يا رسول الله جينا يا الله لزيارة قاصدينا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرتجي منك شفاعة يا الله عند رب العالمين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أستغفر الله رب البرايا lungsurkan ampunan ke abdi sadaya ya Allah abdi sadaya maos wamokan ku dosa ya Allah apunten dosa abdi sadaya dosa agam dosa alim bukaras tekeras dosa nu dihaja nu teu dihaja nu uninga anu teu uninga dosa kapungkur dosa ayeuna dosa susurumputan dosa terang-terangan dosa guru-guru anti berama anti mertua anti keluarga tetangga sahabat karib dosa jalmi-jalmi nu pernah ngadamal kasayang ka abdi sadaya dosa jalmi-jalmi nu pernah dinyeri hatikeun dizalimi ditegal difitnah disentak dicaci maki dihina diomongkeun goreng bahkan sampai sangka goreng ku abdi ya ربي زدني علما زدني علما نافعا واغفر لي أعمالا صالحا أمان مقبولا angkat pandangan tuturkeun ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jabbar ya Sattar ya Qahar ya Dzal Jalali wal Ikram ya Allah kalawan keagungan para nabi para rasul khususna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalawan keagungan para wali Gusti khususna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mugi Gusti ngaijabah kana pamaksadan abdi sadaya khususna mangga tungkulkeun mastaka angkat pandangan ngadua masing-masing ke Allah sing fokus sing husuk mungkin urang gaduh masalah anu berbeda gaduh kahoyong anu teu sami ngadua masing-masing ke Allah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Jamaah jangan dulu bubar, duduk kembali di tempat semula. Terima kasih. Terakhir baca Tahirun qalbi nakiyun dzakirun lillah al-Mustafa safiyun sallallahu alaihi Allah akhlaqu wa shifatu subhana man sawwa wa qudwati wa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah ya Habibullah ya Habibullah
ini yang kurang baik di sisi Allah semoga Allah mengampuni. Yang baiknya semoga menjadi kafarah penghapus dosa-dosa kita yang melaut. Dan pulang dari sini semuanya ada perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Ingat semua yang hadir, masa depan kita adalah sekarang. Besok belum tentu. Buah isukan maut, buah isukan gering urang tak apa. Mata kerek ningkatkan warna-warni ibadah malam ini, jangan nunggu malam besok. Sakitu lebih hati pribadi saputan bila ay carios anu terus kana mana bila ya nami-nami anu kasebat. Anu meryugikeun kenang-kenangan parfum solawat silahkan ke barudak santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama hadirin kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Salimul Apib yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan semua ilmu yang diberikan kepada kita menjadikan ilmu yang bermanfaat. Dan doa-doa kita dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.